Pea koe last party ku visiti, koe Loli IC, koe Loli IC e whai sio ki ai ke update, mo upgrade, a Loli, koe Loli ene whanga angolo, oku talo ene tau nei whatau fu ope, pea ko tu ukai ke toi whai hanga hoi aki, mahal koe fo i, kondeina koe mahai hao ke ai tangai wangi au, ene time ko ave ai hange koe umea, ngai family Texasi, family Soreiki, mo mea ko ia, sio koe ko Loli e whai hono upgrade, ke lava ke whai ake ngā ue. Pato pe ke ke olo e mea koe ni, wa ue ke maa, sio ki he, koe fu Loli ke tolmano pe no mai leo nai, mo sio ki ai, koe tau fu Loli IC, Koia nela. O stai aonga ia nela, Aia, o to ton fo ke tau o mai u container pe ai e tau ia e facility. E tau ko facility. Koia. Kana hifu pana ko ki ai o si tika ia nela, Mo sio ke fu Loli, ko tau fu Loli ko ma ko mea ko fai ko no. Kono upgrade. Ai mea ka tau ko ia ko sai pe ko nela mo mea no. Electrician pe hono. Sio ki ko waka ia e ave mau computer mau tole ki whakakai mo po tala mo ana mo mutoa. Ka wai ia, Alu ai whakakai. Oua, au na toi tuku haivi. Ko foi apu ko new 2 acres. You know, if we need land, ai ha mau mea pe. E ai, tau te whito ka te au, mo whaalau mai. Ka pa te whi mau ke langa hak whale, te whao langa hak whale ko ngā koe. This is 2 acres, all the way from the front to the back. Ai whanga angkolo koe niso. Koe ukon. Iyo, kau masiva au pito. Mea peu iloa mata koe ngā ue nela. Safo kau tamako ke nau whalea koe ke hofina tohata. Ka koe au fuke ko fuangut whalea fuke au. Paulai on ofia. So koe foi kere koe foi eka ua. We can have all this space ka stoa hatau mea. E kau whakakai, koe haano, tā mai whaso haano. Tau ewa ki haano, so takai hake koe all the way koe alo tau ki mua. Au pito ki anti heu lai. No fuai. So, koe ia katoa. Ka koe, uhinga e koe au koe, tau fu Loli IC. So koe fu Loli IC, mau ia. Upgrade hono mea katoa. Lava, hu ki loto hala, ai mono lai sentu ki ai osi lele. Mahino, ko ne lava ia foi tafaki ko ke kaungoe o fat ke kaungoe ka to ki tonga o fat ko kono kovi fokia ai tu ko ai patoa kropolo o main office loto America loto San Francisco ia se ko ka to ko mau Loli container mau facility to ke alo angkolo me ka tama o ai fa foi free face e ka pa foi free face tolu pe fa nela pato greni me fa fu container Whang fu MD wani ko teo mama abeia. Kata toki siono. Siko ki palawe ia. Fi mau mai ha ki motua ke to ake hane pinati po hane ha Ko iyo. So ke fu foi trailer ko enela, So foi trailer ko na wai se aloto ikai. Ko ia o try thing be. Ko ia ko lava. E tau maue. Siki ma si fu mea ko tongi ange ke fa ke papakiu fale kai aku ya. Ma si ke fu mea papakiu. Mo se ma ke fu mea papakiu lai pe fa ba mani. Ko mo te au he te. Ma si ko mo te au alwe. Ka uria tu pe to atu. To atu pito ko ya. So ko hai ko he lai mo ni ki fa ki si he le si. Oh, okay. Koe hafulo to ako nela, koe mea. Apikehe. Koe whaatala mai hewe pesimoni. Aia ko neuhinga ki apini. Mua. Koe ia. Koe ia. Si tau wai pe. Ai si. So wangi. Koe ia. Koe ia sa ki fu pesimoni. Wano te mo fu ai nela, Nga. Koe o uhinga ne nga fui. So wangi. Se koe office ne ka tama ni. Koe ni una no fa pena tolo make money me pe me ta fa ko ni. Tuli ki ko ni. La fo ke ka me ni fu mama kai. E fu mama o ia.
to ato pito ini ka tamai ko ni I songe shoko me ngawe ka tama the only registered electrician I Bay Area Tonga ko kinautolu ia ua mali whakakai mali mali la hefe tau kauta me no muka ko hana tau kauta mbe man ko ka repe no ngai ki ko ai kai ngai ai ko ai ha ko ni o si mo ho te min tu kai kai he foki ole ke foki fa ma iyo kai ki hanga ka tama fu ina a karepi ke tori mo so ma ki karepi ata mo fu ba karepi ole ma ke kai kai hala na ka mo he ko sen ko foki si ki he ivi o atu ha fuinga karepi to atu kai kai so wang so mo mo ho na ni la so ma ke karepi so ne la fu fuinga karepi to atu ma si o la nga ta ma fu ni la mia o mate fu aka we kakai fu ko ya to atu wang ya ai ko he la he ni ai ko ya iyo ko ya ko me ale re ma ta fulori masi I o lo to ko mai pasta atunga alguena te manga ake mata fulori ko ya masi Ese que tala eu. masi se ke talo masi se ke lailu se ke fainga talo fo ke ko Amerika talo tonga talo tau dia ke tau tolu ya ako ka ko talo ya ko fai aksi kailu ma kailu Heulahi. Andi heu. Mama pe makai hai muin ba mau. Ei no pe ko hen. So ngia. Ai ko ulpes mon ka ton ne la he. Ikai ko fumori. Ko ha. Masi to watu. To watu. Kai lo be ya ni ka to lo ia. Masi. Se ke ta ko mo ui pe lu ya ne la. Ai ko talo ko mai mi fare koloa. Fa foi talo fare koloa. I fare koloa. Io. Fare shaina. Oh. Masi. To. Ko lava foi ngawe la hon ko. Sio ke facility. Wanga le motu palangi. Wanga le ya pito. Sio ha lava pe ya. Alwa le tio. Lava pe ai office ka fonga kana o mai tonga. O na yai pe. Wange ko ai ngai. Mi ake ngai office takta. You know. Kanga ko mai ke ta ka te por kala mare tio. Te por kala ma. Fai ka to pe ai. U fare la monela. Wahanga o lauto ton ki tau hanga le ta toto ki a ia mua. Ke ne whakahua tuka whang foi container o tu. O malu. Ke ona toi fōha ta tāpuni au pito penela. O te awai ki hala. Kai humai pe a whaketaha. Kon tui au ko ne lava ia ana. Ko tau. Whi maari rewa tau tonu. So, Misi? Yo. Misi? Misi? Nake alua ki wheka kai ke hau ke me whataha. Na ui toa pe auia. Iyo. He pātingi pe matoelere haki mau ke mau nei pā tata ki terekere ai. Iyo. Masi kai ke ose pa anga no tufi masi. Koia. Ko mau mai ne mamo nela ha whakawheki ke na lori IC ke mai ke tau kamata ngawe ake. I muni. Koia. Pa koia. Whaka ofa facility a loto. Fit for... Tāma makasi ni me o kalani. Iyo. O e ke mai pe ko whakapapau mai pe ko maua. Iyo. Pea. Koe ha. Hei masoi po e laiwa lila. Koia. Iyo ko maua. Koia. Ko lava tuia. Pa koe... Ai. Tau tau au ia tua, tau pai au ia, tau mai paula po asipa, tau mai pa matoi. Takai mai maua. O tata e ko nga he te whangamari a pisini he te awe au ke meta. Koia. Koe te alo o te e fo i tamahe se ana ia. Tamahe he ona ia immediately. Ka throw up e tau kontreki.
Pakoi te driver contract ki to ki pasi mai ha mu tatau ki tau confirm pe ave ne tatau pa ona suka pa tau sign for contract ki. So far for aya ai ne tu ka tai mini o ga mana tu fo apia ko tonga ia ten transcript mo ume ta mai ki ako pe mo ai ko ngai lao ako. Aya e 5 years e giving yang ke mau e me parents public mo me ka to ko ya aya wafe wafa pa ko ne Osi ko wafe decide level si anake fatau so banau talangi ki ai give us the first opportunity. Pagoen matano monela ko talangi ke tau kamata tana kle tau silini he sio ki he foi konga kele fu fa of. Onu tamanela te nau to ki haika ke tau funga e agla ta to afale fu ma. Hange ko umia kon ke container e fa fang foi free Facebook e fa waya mai ki tua. O hao pe container ko ne tu na ko e hao pe container fa ni ma no e fu foi ta fa ko ni ko ya po hange ko ngai me ko me ngai fe tu hange ko holi ma taxis ke ange na foi me hange ko holi ma ya LA mo na ngai family you know we can plug it here na wo ma decide ko fe kai ke ta fa vave kai ave fu container ma me kakai you know ko ya o fa malo atu mo ngau pe mo open homo aiso o sio ke tau mea kok fai fa malo atu. E kai ke ngalo tau mea fai. Ko ia. Ko ia, malo. Ko ia, malo. Ko mai na ma sio ke lori ai si pa ko e teu foki au o se pake na kare pipa ko ai teu foki au ia. Ka tau toki sio pe mo tau fetu taki he neti e. Malo ko au teu lahi mai au ki heni. Hiko ai pe mo aku hiki mai au ki heni. Iyo, I like it over here. Saya pitau hen. Nonga fe malie. Iyo. Ko ia sai ko ofatu misie. Iyo. Okay. Iyo, bye.